Tako da, prvu stavku koju sam naveo, to je psihologija Wyckoff tradera i verovatno ćete se pitati zašto sam stavio psihologija Wyckoff tradera, ne samo psihologija tradera. Kada pogledate kada je internet nastao, većinom ljudi koji su programeri, web dizajneri, video editori i ostalo, ljudi sa stagniranjem u napretku tehnologije to nazivaju samo internet poslovanjem, bez razumevanja konkretnih podela različitih kategorija i znanja o svrstavanju različitih poslova putem interneta, ne razumijući da je internet virtualni svet. Kad kažemo virtualni svet, mislimo na drugi svet, drugu planetu u kojoj mogu učestvovati isti ljudi sa potpuno istim profesijama u spoljašnjem istinitom svetu. Ovo naglašavam s tim da tržište Forexa ili Stocksa sadrži potpuno različite tipove strategije poslovanja, što znači da je Forex trader kao individua apsolutno se razlikuje od druge individue, ima svoj drugačiji tip razumevanja, koliko god profitabilnost delovala slična. Da vam olakšam stvari, zamislite web dizajnera koji radi putem interneta i nekog psihologa koji također radi putem interneta. Složit ćete se da oni mogu imati sličnu zaradu, iako su njihovi tipovi posla potpuno različiti. Oni čak rade u potpuno istom svetu, u virtualnom, putem interneta. Dakle, njihova zarada je slična, rade putem interneta, ali tipovi posla su različiti. U Forexu isto tako, postoji više tipova trgovca, kojima zarada može varirati u zavisnosti od iskustva. Znači, rade trgujući Forex tržištem putem interneta u pro firmi ili brokerskoj kući, ali njihovi tipovi poslovanja u zavisnosti od strategije, psihe i disciplinskog plana se potpuno razlikuju. Samim tim, možemo reći da je Forex globalno tržište koje se deli na mnogo različitih tipova poslovanja, u zavisnosti od tipa tradera, što je slično poslovanju putem interneta, gledajući iz tog ugla. Znači, naziv psihologija Wyckoff tradera je upravo iz tog razloga, s tim da je Wyckoff trgovanje poseban tip posla u globalnom tržištu i čini poseban stil rada u svemu, u disciplinskom planu,